Yes, nibyo ni amakuru atugeraho nonaha, ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda imaze kutugeraho nonaha, yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kimaze kugwa muri ambushi y'igisirikare cya 23 na twirwaneho. Noneho ibi biraza kwegekwa kuri nde ku gisoda cy'u Burundi cyari cyamaze guhindura abakamandazi, abandi bose basa naho bari bamaze iminsi bashegeshwa n'ibi bitero. Ubu tuvugana igisoda cy'u Burundi kibabajwe no kubamenyesha inkuru ikomeye y'akababaro yuko hari abasirikare bacyo bamaze kugwa mu mutego wa 23. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi bari mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'iki kigezweho, abasirikare b'u Burundi amakuru avuga neza ko barimo baragenda bagerageza kwicuma kugira ngo barebe ko bakegera ibice bya Mikenke n'ibice bya Poezero byamaze kwigarurirwa na 23. Ariko ibi nibyo biri kubakoraho kugeza ubwo bakomeje kugwa muri ambushi, imitego ikomeye cyane katusha zirimo ziraturika zivuza ubuhuha. 23 irimo irarekura amakompuri ikoresheje BM24 Combat, imbunda za 12 ndetse n'ibindi ibikoresho bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi byinshi byamaze gutatana, kuko abasirikare b'u Burundi basa naho bamaze gushwiragira. Kampu zigera kuri 3 z'igisirikare cy'u Burundi, izi zari zishinzwe kuba zifata abasirikare zikabohereza mu bice aduyi aba yamaze kuba yagiramo imbaraga. Ubwo ni 23 na twirwaneho, abenshi bamaze kugenda bajya ku ruhande ndetse bagashwiragira, ku buryo amakuru yemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kugenda kigorwa ndetse kikaba gikomeje gukubitirwa ahareba inzega. Ubu tuvuga n'iki gisirikare cy'u Burundi, amakuru aragaragaza neza ko cyamaze gutsindirwa mu bice bigera kuri 3, ariko ambushi yo bamaze kugwamo niyo imaze kubabaza izi ngabo z'u Burundi, kugeza ubwo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo na n'ubu noneho kera kabaye zagerageje kuza kwinyara mu isunzu ngo zirebe ko zabohora izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana imirwanire akomeye hagati ya 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, barimo bararasana ubutitsa, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyamenyereye gufashwa n'indege zo mu kirere, kuri ubu zikaba zidahari ngo zibaze kubafasha. Bisa naho nabo biza kurangira barekuye, maze 23 n'ubundi gakomeza kubadivansingana bakora withdraw. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bwa leta ya Kongo aremeza neza ko mu bice bitandukanye yari umunsi wa 4 23 isa naho itsinda, abasirikare ba leta ya Kongo n'abarundi bagasubira inyuma bakirukanka, abandi bakaza gupfa, abandi bagafatwa miri ku rugamba twirwaneho. MLDP ingabo z'abanyamurenge nazo zamaze gushyiraho ikimeze nkaho ari uruziga ruzengurutse igice cya Minembwe, nta wakongera kuhamenera mwababa wazarendo. Bamaze igihe barigabije amatungo hano ndetse bakomeza kugenda bahagaba ibitero bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero inkuru ziremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho kiri gutsindwa. Ariko kandi izi ambushi zikomeje kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi, benshi baravuga neza ko amakuru y'ingabo z'u Burundi yamaze kujya hanze menshi. Ibyo bapanga biragaragara, itumanaho ryabo akenshi bivugwa neza ko rishobora kuba ryarinjiriwe, kuko buri kimwe bapanze muvoma yabo yose 23 iri kuba yamaze kuyivumbura. Ibi rero bikaza kugenda bibananiza, bibashyiraho igitutu gikomeye cyane cyo guhindura itumanaho, cyo guhindura uburyo bw'imirwanire n'imipangire y'urugamba. Ibi rero mu kubihindura mu gihe umwanzi gusumbirije, nabyo ngo bikaza kuba ikibazo cyane, kuko 23 yo ntishaka guhagarara, ishaka no kongera gutekereza icyo gusubira inyuma. Ibice bitandukanye ubu tuvugana birimo biraberamo imirwano karahabutaka, ndetse biragaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gisubiza ingabo inyuma ngo barebe uko bakisuganya, ariko kandi ni nabyo biri kuba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho irimo irakubita itababarira aba basore b'abanyamurenge, nyuma yo gufata uduce tunini cyane barimo baragaragara basirimba bishimira intsinzi bamaze kubona, mu gihe abarundi bo barimo birukanka bawumungana ndetse bisa naho bayubagurika cyane muri ibi bice.
Ni amakuru nanone akomeje kugenda avuga neza ko M23 yamaze kwinjirira uduce dutandukanye ndetse yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko umujyi wa Uvira nawo yamaze kuwugota. Inama zimaze iminsi zikorwa, nanone inama z'igitaraganya zibera mu ibanga rikomeye cyane. Bisa nkaho M23 uyu mujyi wa Uvira yamaze kuwupangira ndetse yamaze kugaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uyu mujyi ugomba kuyisubira mu maboko mu gihe abarinda uyu mujyi, kuvuga ingabo z'abarundi ziwurimo kugeza kuri ubu zo zisa naho zidafite garanti yo kuwugumamo. Ubu tuvugana inzira zabaye nyabagendwa nyuma y'uko harashize igihe kinini cyane ingabo za leta ya Kongo wazarendo n'abarundi barashyize amabariyeri mu bice biturukamo abaturage b'abanyamurenge ndetse n'ibice bituruka mu bice M23 yafashe byari byarashyizwe nko muri karantine. Imihanda yarashyizwemo amabariyeri bisa nkaho guhahira n'abaturage bo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice biturukamo ibifasha abaturage bo mwabira bice bisa naho bidashoboka. Aya mabariyeri yamaze gukurwaho, ibisa nkaho ubugenderanire bwongeye kuba, abaturage barishimye cyane. Ariko kandi nanone igisirikare cya leta ya Kongo gifite ubwoba ko M23 n'ubutasi bwayo barimo barinjirira muri abaturage, barimo barakora muvoma nyinshi cyane bahaha abandi bacuruza, bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane kuko amakuru yabo ari buze kugenda ajya hanze ku buryo bworoheye. Iki gisirikare cya M23 gisa n'icyamaze kubinjiramo kugeza kuri ubu ngubu. Igisirikare cya M23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana. Hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya M23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza neza, nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe. Nanone bisa nkaho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe. M23 nta mpuhwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nkaho kigorwa. M23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntago byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya M23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru n'ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo M23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. M23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. M23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye impfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na M23 ubutasi bwa
bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose, ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu, aho ngiye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu. Ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana, reka manze nkubwire inkuru igezweho aka kanya. Maze kuvuga ko ahitwa Gatoyi intare za Sarambwe zamaze kongera kuhasubira. Nimara kukubwira uko izi ntare za Sarambwe zasubiye aha Gatoyi, ndajya nakubwira ibyizi mpfu z'abasirikare b'Abarundi bagaragaye ahangaha Irundu. Amakuru atugera haravuga neza ko igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo uze kumva intare za Sarambwe bamaze kumanukana intwaro zikomeye cyane, ndetse bamaze kugera ahitwa Gatoyi. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakikije ibi bice. Nk'uko bigaragara, agahinda ni kose. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igitutu, ubwoba ni bwose. Abarundi bo basa naho n'ubundi uru rugamba batakirushoboye, kuko basa n'abamaze kunanirwa. Ariko kandi ahangaha Gatoyi M23 kugira ngo iyafate habanje kubera imirwano ikomeye cyane, ariko bitewe n'uko intare za Sarambwe zahahoze zaharwaniye zikaza kuharigura bitewe n'ibiganiro by'amahoro byarimo bisabwa, ndetse bikarangira Tshisekedi akomeje kwangiza ibi biganiro. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zagarutse mu bintu byazo. Abasirikare b'igisirikare cya Wazarendo bongeye kwirukanka amasigamana, ibintu birakomeye cyane. Ntabwo ndi butinde Gatoyi kuko inkuru zaho nibwo zigisohoka kimara gufatwa, ahubwo turakomeza kuzitohoza. Reka twigire Irundu neza mu bice bikikije igice cya Minembwe, neza tujye no mu bice bitandukanye bya Mikenke. Ubu tuvugana ahitwa Irundu hamaze kugaragara imirambo y'igisirikare cy'Abarundi nyuma yo guhangana ku buryo bukomeye cyane na M23 mu mirwano karahabutaka, aho abasirikare ba M23 bongeye gufata ibintu babishyira ku rundi rwego. Imirwano ikoresheje ibikoresho karahabutaka ndetse gusekurana nta mpuhwe. Imirwano imaze kubera aha Irundu imaze guhitana ingabo z'Abarundi na FARDC nyinshi cyane. Uyu wari umunsi wa gatatu imirwano idahagarara. Aba basirikare bivugwa neza ko bagaragaye, ariko kandi nyuma yo kurwana urugamba rukomeye cyane bivugwa neza ko imyenda yabo bakimara kugwa kuri urugamba Abawazarendo bayibakuyemo ngo bakayirukankana. Bivugwa ko ari ibintu biteye agahinda. Abasirikare bagaragaye bambaye utwenda tw'imbere gusa, imyenda y'igisirikare cy'u Burundi bisa nk'Abawazarendo nayo bo bagiye kujya bayambara, kuko Abawazarendo nta mpuzankano bagira. Bambara ibyo babonye, uwambaye bote, uwambaye bodaboda, uwambaye imyenda abonye bitewe naho ayikuye. Abambaye imyenda ya civile biterwa nuko Abawazarendo bari kwiba mu bice bari kwibamo ibyo bibye nibyo bambara. Kuri ubu rero babonye ingabo z'Abarundi zimaze gupfa nyuma y'uko M23 na twirwano bari bamaze guhanganira muri ibice, bafata umwanzuro wo kubakuramo iyi myenda barayirukankana. N'agahinda gakomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye guseba, ibisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akwiye kugira icyo akora kugira ngo izi ngabo ze zive kuri ubu butaka. Nanone kandi ndakubwira neza ko ahitwa Gakenke ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutanga impuruza kivuga neza ko cyatakarije abasirikare. Ibyahise bivugwa ko umwe mu bajenerali bakomeye cyane Umutoni wa Kinshasa, uyu yari inshuti magara ya Tshisekedi, yamaze kugenda akatirwa ndetse agashinjwa ibyaha bikomeye cyane, birimo ibyo kuba yaragiye atanga amakuru mu basirikare ba M23 ndetse bagakorana ngo umunsi ku munsi.
ni ibintu benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakira ngo uyu nubwo yakicwa ubutasi bwa M23 benshi bemeza neza ko butazabura amakuru nk'uko amakuru agenda ajya hanze umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero ahangaha rero Gakenke nakubwira ko ibintu byakomeye cyane, ari nako nkubwira neza ko igisirikare cya M23 kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo. Nakubwiye ibiri kubera Gatoyi, nkubwira neza ko ibindi bice hitwa Bihonde ndetse na Kiziba amakompora aracyavuza ubuhuha n'aya masaha. Ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko M23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. M23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe M23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki M23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe M23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 ubarimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda? M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo.
Ibuka inkuru zagiye zivugwa ingabo za Tanzania kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarahaje n'ubundi, ariko biza kurangira Samia Suluhu asanze atagomba kwivanga muri iyi mirwano, ariko benshi bakavuga neza ko byatewe n'uko ingabo ze nazo ziri mu zari zaracakiriwe ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, ndetse by'umwihariko mu mujyi wa Uvira naho hagaragaye ingabo nyinshi za Tanzania, ariko nyinshi zagiye zigabwaho ibitero. Muribuka inkundura yo gufata umujyi wa Goma, ahangaha hari habereye ibitendo bikomeye cyane n'ingabo za Tanzania zari ziri mu zabuze inzira, zabuze aho zinyura, ndetse ibintu byari bikomeye cyane. Biza kurangira Madamu Samia Suluhu, perezida w'igihugu cya Tanzania, afashe umwanzuro wo kuvuga ko nta ngabo za Tanzania zigomba kongera kuba zibarizwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC ko kigomba kubaga kikifashwa, bamwe bakanabihuza n'ibihano bivugwa ko Tanzania yagombaga guhita ifatirwa igitaraganya. Ubu tuvugana rero ibintu bisa naho byongeye kwisubiramo. Abasirikare bivuga neza ko bari benshi cyane mu mato ya gisirikare, amakuru akagaragaza neza ko harimo abamarine bari bacungiye umutekano, ariko n'izindi ngabo zirwanira ku butaka ziri mu mato manini cyane ara ya gisirikare, ndetse n'andi ya gisivili acungiwe umutekano. Abasirikare bivuga neza ko barenga 200,000. Aba ni abasirikare b'igihugu cya Tanzania bari baje kongera gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibibaye ndetse bisa naho aba basirikare bakubiswe n'inkuba nk'uko bigenda bigaragazwa. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo za Tanzania, bose ntabwo bazi uko byagenze. Uribaza ngo bigenze bite ku buryo aba basirikare baza gutungurwa ku buryo bukomeye cyane batariregurupa, nyuma y'uko bari bamaze kuva mu mato, amwe yamaze no kugenda asubirayo, ariko aba basirikare bakaza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Bivugwa neza ko arimo 23 yabikoze. Ni iki kibanyuzemo ku buryo abasirikare barenga 60 bahita bahasiga ubuzima ku buryo butunguranye? N'amakuru yemeza neza ko na n'ubu amasasa kivuga, ariko bisa naho operasiyo yamaze kurangira ndetse yagenze neza. Aba basirikare nubwo bakomeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bamaze kubona neza ko amazi atakiri yandi. Amakuru aravuga neza ko 23 mu gukurura amakuru anyuze mu butasi bwayo, ikaza kumenya ko hari abasirikare b'igisirikare cya Tanzania bari buze kwambuka, kandi bakambukira ahangaha ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika nk'uko byari bisanzwe bikorwa. 23 yaje gukora ibishoboka byose, ikaza kubona ukuntu iza kuba ifite force abasirikare bayo hafi ahangaha, ndetse biganjemo abatambaye iniforume za gisirikare izo arizo zose, kuko bisa naho hari ibice bidakontororwa na 23 n'ubundi nk'uko bigaragara. Aba bagiye bigize nk'inyeshyamba, bigize abantu batagaragara cyane nk'abasirikare, ariko izi ngabo z'igisirikare cya Tanzania mu gihe zari zitariregurupa, zamaze kwambutsa ibikoresho, imizigo, bategereje amakamyo agiye kuza kubipakira ndetse ndagatwara aba basirikare 23. Niba ariyo kuko nk'uko byagiye bitangazwa, yatangiye igenda ibamishaho amasasu menshi cyane. Aba basirikare bivugwa neza ko bamwe bahise bihutira kujya mu mato yarakiraho kugira ngo bagerageze guhunga, abandi bagerageza kurasana na 23. Ibyaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kiza kuhagera, bisa naho 23 isubiye inyuma, ariko yari imaze kubahashya ku buryo bukomeye cyane. Benshi bavuga neza ko aba basirikare basa n'abafite ikimeze nk'ihahamuka, bashobora kudahita berekezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu birindiro bari bazamwemo, ndetse bisa naho bamwe bamaze no gushya ubwoba. Hari abahise basubira hakurya, ndetse bigaragara neza ko ari ubwoba n'igihunga gikomeye cyane nyuma y'uko amasasu yari amaje kuvuga ari menshi cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibintu, bisa naho ari ibibombe bikiri guturikira muri ibi bice, ariko ikigaragara nuko abasirikare ba 23 batakigaragara muri ibi bice, ndetse aba kubatandukanya n'abaturage bitewe nuko iyi operasiyo yakoze. Benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye. Operasiyo yakoreshejwe ubwenge budasanzwe, ariko kandi kaza gukorwa ku muvuduko nanone udasanzwe, kugira ngo nihaza kubaho n'ikimeze nk'aho ari ubutabazi cyangwa se ubufasha bushobora kuza guhabwa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, zize kuba ziza gutabara nyine izi ngabo za Tanzania, bize kuba ariko hamaze gukora
gukorwa operasiyo ndetse yanarangira. Ni nako byagenze rero abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje kuza gutabara, basanze n'ubundi intare za Sarambwe zamaze gukubura, uretse ko n'ingabo za Tanzania zari zagerageje kwirwana ariko ntibyabujije gutakaza abasirikare benshi cyane, kuko n'ubundi bisa naho ari igitero cyari kibatunguye ndetse cyanabateye ubwoba bukomeye cyane. Ni ukuvuga ko 23 ibice byinshi cyane irimo iragenda ikurura amakuru yo kumenya uko abasirikare bashobora kuza gutanga umusada, bashobora kuza ndetse naho bashobora guca. Nuko 23 igahita ibatega ambushi zikomeye cyane. Ibi biherutse kuba ku basoda b'u Burundi bari bambutse bari mu makamyo ya gisirikare, ndetse nabo barashweho urufaya kugeza ubwo amakamyo agera kuri 2 yanahiye agakongoka. Abasirikare benshi cyane bakaza kuva muri aya makamyo bakirukanka amasigamana, ndetse ndagasubira inyuma yindirira ku mupaka wa Kavimvira asubira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho ari ingamba nshya 23 isa naho yafashe mu guhangana n'izi ngabo zikomeje kugenda zisukwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu turakomeza kumenya byinshi cyane mu biza kuvugwa. Samia Suluhu Hassan araza kongera gutangaza iki mu gihe yarazanye izi ngabo ku butaka bwa Kongo bwihishwa. N'amakuru yemeje neza ko intwaro z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo zari ziherereye ahangaha ku butaka bwa Kongo neza hafi n'umujyi wa Uvira, ahari ububiko bukomeye bw'intwaro zavagamo izerekeza Irundu, Mikenke, Gakenke n'utundi duce dutandukanye bari kugabamo ibitero, ndetse bivugwa neza ko intwaro nkeya zari zapanzwe koherezwa mu bice bya Mitamba nazo zafatiranywe zigahita zitwikwana n'izi mu gihe zari zitaroherezwa. Ibi byose biragira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko bigaragara, ndetse na koalisiyo ikomeye cyane y'aba basirikare. Ubu tuvugana harasa n'ahari ubwira kabiri icuraburindi rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutaretse n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyuma y'itwikwa ry'intwaro zirimo tanka z'intambara, ibi bimodoka binini by'intambara bya burende nk'uko bamwe mu byita, akazamo intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ibi bimodoka biba bifite ikimeze nk'agatanka hejuru kirekura amakompora aremereye cyane. Ibi nabyo byatwitswe. Imbunda zirimo za 12 ndetse na K47, intwaro nyinshi cyane zamaze gutwikirwa ahangaha nyuma y'igitero gikomeye cyane. 23 ifatikanyije na twirwanaho bamaze kwerekeza ku birindiro cyangwa se ku biko bw'ingabo bw'intwaro z'ingabo za leta ya Kongo, maze biza kurangira zibaye umuyonga. Ubu tuvugana haravugwa ikimeze nk'ikubitwa ry'inkuba mu gisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Kongo. Ubu bubiko bw'intwaro busa naho bwari bufashe runini, ariko se biraza kugenda gute? Biraza kwegekwa kurinde ko ibintu bibaye bibi cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse nabo bafatikanya basa n'abamaze kwikorera amaboko bikoreye amaboko. mu bigenze gute? Nuko ibyo bari kwifashisha mu rugamba bisa naho byamaze gutwikwa, uretse intwaro nkeya nazo ziganje mu intoya abasirikare bari ku burinzi bari bafite mbere yuko uru rugamba ruza kuba, ndetse bivugwa neza ko abari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba intwaro bari bafite arizo zonyine aba basirikare basigaranye zidashobora no guhangana nibura n'amasaha 3 ku rugamba. Ibi biraha amahirwe ndetse avantage ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ikomeje kugenda yesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo na koalisiyo yose izifasha. Ubu tuvugana abawazarendo bo basa n'abo batakiri kubarizwa muri iyi mirwano ku mbunda zabo za AK47. Ubu tuvugana bamaze kwigerera mu bice bisa naho ari ibice bitabarizwamo imirwano, niho bari kugenda bahangana n'abaturage bashaka kubasahura. Abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo nabo ko basa n'abariye karungu
biraza kugenda bite? Wazalendo zirabaho gute ko ziri gukubitwa ndetse zigakubitwa nabi cyane? Hari n'ahagaragaye abawazalendo bamaze kwamburwa intwaro n'abaturage. Ibintu bivugwa neza ko abawazalendo ubusinzi n'ubujura bwabo nabyo ntabwo biri buze gutuma babasha kuba mu baturage. Ibi rero birasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusa naho gihangamurwa ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakemeza neza ko ibi bitero byose u Burundi burimo buroherwaho, ndetse izi ngabo z'u Burundi zirimo zirakubitirwa kuri ubutaka. Bisa naho ari ibintu byapanzwe na M23 ko byari bizwi neza ko abarundi bazashyira imbaraga zikomeye mu kurimbura Mikenke na Minembwe, ariko ibibabayeho nabo basa naho banyuzwemo neza. Ibintu birakomeye cyane. Ku murongo wa telefone abarundi bavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Kongo, bavuze ko babajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibihombo igihugu cyabo kiri kujyamo bitewe n'umukuru w'igihugu, bo nibo bakomeza kugenda babyegekaho. Kugeza kuri ubu nta kigiye guhinduka, abarundi barakomeza kubabarira kuri ubu butaka. Ndavuga izi ngabo z'u Burundi zaje kurwana, naho M23 na Twirwano bakomeje kurwana ku burenganzira bw'abanyamurenge n'abandi bakomeje kugenda ababohorwa. Nk'uko bisanzwe mu mipangire ndetse n'imitegurire y'urugamba, igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora ibishoboka byose ngo kize kugenda gifatikanya n'izi ngabo z'abarundi. Uko bari bapanze urugamba, bari bashyize imbere abakomando badasanzwe bagenda babafasha guca inzira ndetse no gukura inkomyi ibyabitambika mu nzira byose, ariko ibi rero ntabwo byaje kubagendera neza, kuko igisirikare cy'intare za Sarambwe cyari cyamaje gukurura amakuru ko aba basirikare bari buze kunyura muri uyu muhanda wa Poezero, niba ugeramo bakadeviya bakaza kugerageza kunyura mu gice bivugwa neza ko ari igice cyerekeza mu ishyamba rya Mikenke, akaba ariho baza gufatira amawayiza ya nyuma bitewe n'uko babonye umwanzi, bagahita bazamuka berekeza ku munara wa Minembwe, ndetse aho bivugwa neza ko ariho bari guhita bamenera bamurekura amakompora aremereye cyane. Muri uyu muhanda bagerageza kwinjira muri iri shyamba M23 yari yamaze kubatega mbushi, ariko yaje kubareka bamara kwinjira mu ishyamba neza, aho bivugwa neza ko bari bamaze no gutanga komande ku bari inyuma ko bamaze kwinjira bagomba kwinjira ndetse bakigira imbere nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa. Nyamara ntabwo bibagendekeye neza. Niki kinyuze muri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo ibi bize gusangwa abarundi n'ingabo za leta ya Kongo baguye muri ambushi? Igisirikare cya M23 cyabaretse bakimara kugera mu bimeze nkaho ari amatwari ya M23 na Twirwaneho, ni ukuvuga ko bari baramaze kurenga umurongo utukura. M23 itangira kubarasi baturutse imbere ndetse baturutse mu mbavu. Abaturukaga inyuma ntabwo bose bagombaga kubona uko basubira inyuma, byahise bimera nkaho bicitsemo kabiri, maze abari hagati basigara ari ingabo z'abarundi. Nuko M23 irabacucuma amasasu menshi cyane isheringa abo kugerageza kurasa, ahubwo nabo ubwabo bakarasana, kuko byasaga naho bigoye kwinyagamburira muri aka gace bari bamaze gushyirwamo. Inkuru itaha ku bari inyuma, bari barizwiho kuza gutanga ramforo mu gihe byaba bikomeye, nyamara mu kugerageza kuza gutabara, uko bageragezaga kurasa barasaga ahubwo bakarasa muri bagenzi babo, kuko bari bamaze gushyirwa hagati. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare benshi muri ibi bice, kugeza ubwo benshi bemeza neza ko ubu tuvugana amarira ari yose. Ahangaha habaye nko mu kuzimu neza. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyakiriye ubutumwa butari bwiza bushobora kuza gutuma aba barundi bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo cyaba gisigaranye. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano bisa naho bidasanzwe, kuko abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Ubu tuvugana hamaze kumvikana ibisa naho ari ibiri guturika biremereye cyane, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, mu gihe abarundi bo bamaze kwisanga bamaze kugwa mu mitego isa naho ari imitego yari yabatezwe. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gisa naho mu gihe cyaba kidafite izi ngabo z'abarundi bishobora kukigora cyane, kandi
kandi byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanurira iki abagaba b'ingabo ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare na Minisiteri y'Ingabo yamusabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo, ahubwo akavunira ibiti mu matwi agakomeza kugenda abongera ibikomeje kugenda bimugiraho ingaruka. Biravugwa neza ko inama y'igitaraganya yamaze gutegurwa neza mwa biriya bice bivugwa neza ko ari ibya Gitega, aho Minisiteri y'Ingabo abayoboye iyi minisiteri ndetse n'izindi nzego za gisirikare bamaze kubwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwitabira ndetse bakaza kugira ikibazo bakemura, kitakemuka bikaza kugenda uko byakagenze kuko bisa naho bimaze kurengera. Ingabo z'u Burundi zimaze gushirira muri Kongo mu gihe u Burundi nabwo butorohewe na Red Tabara ikomeje kugenda ikomanga ishaka kugaba ibitero bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa ibijyanye n'umutekano muke uri kuvuga ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ubu tuvugana Interpol, polisi mpuzamahanga yamaze gukandagira i Kinshasa. Iyi ni ndakumirwa n'amakuru asobanura neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, polisi mpuzamahanga yamaze kumugenza ibyaha byinshi cyane, bivugwa neza ko ashobora no kuza kwisanga yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo arasabwa gusobanura ibintu bigera kuri bitatu: ibyaha by'irobanura ndetse n'ivangura, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo gutsembatsemba ubwoko runaka. Ibi byose biri gukorerwa ku Banyamurenge. Ubu tuvugana Mikenke na Minembwe hashize igihe kinini cyane ibitero bitandukanye bibagabwaho ndetse n'ibitero bisa naho bikoranye imbaraga z'umurenge, ariko kuri ubu noneho muri iyi minsi bisa neza naho byafashe urundi rwego, aho Tshisekedi yabonye neza ko kwirwanaho kw'Abanyamurenge bikomeje kuba bibaha intsinzi, yitabaza mugenzi w'utegetse igihugu cy'u Burundi kugira ngo baze kubatsemba babamare, nk'uko amakuru abigaragaza kandi n'ibimenyetso bigaragaza ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse na za kajugujugu, drones ndetse n'ibindi binyura ku butaka, byose bikamije kubarimbura. Ibi si ubwa mbere byari bibaye, ariko kuri ubu ngubu bimaze kuba ndengakamere. Ibitero byagiye bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baza Masisi n'ahandi bakicwa ku buryo buteye agahinda ndetse buteye no kuba benshi baravuga neza ko ubu amahanga ari kurebera. Ubu rero bisa naho investigation, iperereza rikomeye cyane n'ubushishozi bwamaze gukorwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, haje gusangwa Abanyamurenge bagomba gutabarwa mu buryo busa naho buziguye. Ari nayo mpamvu bamwe bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe iyi kesi itagomba kumucika. Amakuru aratubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yamaze kuba ari umwe mu bajya ku gitutu gikomeye cyane, nyuma yo kumva ko mugenzi we wanamuhaye deal yo kwinjira muri iyi mikorere yo kwica Abanyamurenge, maze akohereza ingabo bakaza kugira ibyo baganira bijyanye n'ubutunzi ndetse n'amabuye y'agaciro n'ibyambuwe aba Banyamurenge. Nyuma y'uko hamaze iminsi hasirikira amashusho ku mbuga nkoranyambaga z'abawazarindo ndetse n'abandi bari kwirukankana bimwe mu bikoresho bari basahuye mu Banyamurenge hariya za Minembwe birimo na Saint-Tizeri, bivugwa neza ko n'insengero zabo zamaze gusenywa. Agahinda gakomeye cyane k'aba bakecuru n'abasaza ndetse batuye hariya za Minembwe, dore ko abasore babo n'inkumi bo bamaze kugera imbere ku rugamba kugira ngo bahangane n'umwanzi ubatera. Ibi rero byakomeje gutuma abantu benshi bagira amarangamutima bagakomeza gutabaza isi, nyamara isi ntabwo igira inyiturano, isi ntabwo itanga ubutabera. Ariko finaroma habaye iki? Ubu tuvugana Tshisekedi agomba gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'ingabo ze ndetse n'ingabo z'Abarundi ziri gukorera aba baturage. Ubu Interpol iraza kuba ibaza byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo Tshisekedi ashinjwa, dore ko n'impapuro zamaze gusohoka zigaragaza raporo ikomeye cyane y'iby'umugabo utegetse igihugu cya Kongo akomeje kugenda akorera aba baturage. Ni agahinda gakomeye cyane ndetse n'ibintu bisa naho bidasanzwe bikomeje kubera kuri aba baturage, aho bakomeje gukorerwa iyicwarubozo ku rwego rudasanzwe. Ubu tuvugana hakomeje kuvugwa umwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse n'ama23, ariko ibi byo nta gishya, ahubwo igitangaje nuko ingabo za leta ya Kongo kuri ubu ngubu zamaze gusa naho zinanirwa nyuma y'uko Abarundi bishwe basa naho bamaze guhagarika imirwano
mirwano by'agateganyo. Ubu tuvugana ibifaru bibiri bya M23 bisa naho ari byo birangije neza ingabo z'abarundi. Umubare w'abamaze gupfa nturamenyekana, gusa imirambo yo ni ibirundo bigaragara hano neza mu birometero 2 gusa werekeza Pwezero nk'uko amakuru bigaragaza. Ese ni iki kibaye ku buryo ingabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Ese ninde wohereje izi ngabo zisa naho zari nshya nyamara bakabikora batazihaye abakamandazi basanzwe bamenyereye uru rugamba? Ariko se barava he ko abenshi nabo bafatiwe kuri uru rugamba? Bisa nk'aho ingabo z'u Burundi noneho ziri gushorwa mu buryo busa naho budasobanutse, mu gihe benshi bavugaga neza ko basize ingabo z'u Burundi ziba zifite korodinateri ndetse n'abashinzwe ibikorwa byabo kuri ubu butaka babayobora, kuko abenshi n'ubwa mbere baba bageze kuri ubu butaka. Gusa itsinda ry'abasirikare riheruka kwinjira ubu bivugwa neza ko ryari hamaze iminsi igera kuri 3 gusa. Aba basirikare ubu tuvugana nta n'uwo kubara inkuru nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yabatunguje sharing ikomeye cyane y'imbunda ziremereye cyane, ibitwaro karabutaka BM24 Combat ndetse n'izindi mbunda za 12 ubu nizo zabashije kwararika izi ngabo z'u Burundi. Ese noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo ze baraza kwemera ko ibingibi byababayeho, baze gufata umwanzuro bemere ko iki gisirikare cyabo cyaza gufata imirambo yabo yandagaye? Benshi bati ibi ntibashobora kubikora kuko ni igisebo gikomeye cyane ku gihugu, ahubwo barakomeza kugenda bazimanganya ibimenyetso. Nubwo bisa naho bigoye wasibanganya ibimenyetso, ariko se iyi mirambo iraza gushyingurwa hehe ko byatangiye kubera ikibazo gikomeye cyane? N'abatambuka mwabira bice bari kubona abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, bikaza kugenda bibatera ubwoba ku buryo bugaragara ko bisa naho ari ibintu biteye ubwoba. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane basa naho ari bamwe mu batereranye izi ngabo z'u Burundi zari nshya, ariko nta mahitamo bari bafite kuko bamaze kumenya neza ko kwerekeza muri ibi bice bya Pwezero ndetse bisa naho ari ibintu bigoye cyane. M23 yashyize ibirindiro bikomeye cyane ku buryo kurenga umurongo utukura ubusa n'uwiyahuye ku mashanyarazi. Aba Barundi rero bo bisa nkaho batari bafite amakuru yuzuye, gusa bahawe amakuru y'aho umwanzi aherereye n'ibirometero aherereyemo, maze bapanga urugamba kuko bumvaga neza ko bazanye amaraso mashya muri uru rugamba. Ariko ntabwo bibagendekeye neza na gatoya mu by'ukuri. Kuri ubu rero biragaragara neza ko izi ngabo z'u Burundi zaje kwisanga zaguye mu mutego, aho zazengurutswe n'imbunda ziremereye cyane za M23 zirekura amakompura barekura bapfa mu kivunge, bagerageza kwirukanka barekura amasasu yarekurwaga n'imbunda ya 12 yarekuraga amasasu menshi cyane agera kuri 12 cyarimwe. Izi ngabo z'abarundi zishwiragira muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ibi byose bikwiye kwegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ingabo ze, ariko bakavuga neza ko bakuru mu gisoda cy'u Burundi buriya ngo iyi mipango baba batayirimo ndetse no kohereza abasirikare kuri ubu butaka nta ruhare na ruto yababigiramo, bikorwa nk'itegeko kandi bigahita byubahirizwa, kuko inkuru zivuga neza ko abanze kuza kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano uretse kuba barafungwaga kuri ubu basigaye bicwa, ibituma baza mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko bakemera kuza muri iyi mirwano. Ubu rero ubu tuvugana ni inkuru ikomeye, inkuru iteye ubwoba ariko ikaba iteye n'agahinda ku ngabo z'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko Burundi buri kwikururira ikintu kibi cyane gishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane mu gihe iki gisoda cyabo gisa naho kiri kugenda gikendera. Bamwe batabasengera igihugu cy'u Burundi mu gisengere cyane, kuko aho perezida y'iki gihugu arimo aracyohera n'ahantu habi cyane ku buryo bigaragara neza ko akazoza kamaze kugenda kaburirwa irengero umugabo. Ubu tuvugana rero hakomeje gukorwa ikimeze nk'aho ari iperereza ndetse kugira ngo hamenyekane imibare, ubwo nigenzura imibare y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse nako muri iki gitero niho hagiye kuba hahirwaho kugira ngo habashe kumenya imibare y'abapfuye, ndetse ibi byose bize kujya hanze maze haje kugaragara na bimwe mu byangombwa byabo nk'uko amakuru abigaragaza, ku buryo iki
igisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gifatwa nk'aho ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ibintu bimeze nabi cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo barapfa buri kanya ndetse bisa nk'aho nta n'icyo bibwiye ababohereza, ariko kandi ni Kinshasa bombori zirimo ziravuga, aho benshi bemeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi nawe atoroheye bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu bashinjwa kugenda batangira kumena amabanga ndetse bavugana muvoma ze muri iyi minsi, bisa nk'aho atanizeye umutekano we. Yes, nibyo wabyumvishe neza, ni Kivu Republique, leta ya M23. Ni ukuvuga neza ko ari cyo kintu kigezweho nonaha. Inama zirimo zirakorwa za hato na hatoya. M23 yakomeje kugenda icanga ikarita za politiki ndetse bisa naho Tshisekedi ari kuyoberwaho biri kunyurira, ndetse na bamwe mu bashinzwe imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu bisa nkaho bamaze kumva filozofi ya M23. Benshi bati wenda aba baturage batuye muri ibice bashobora kuza kugira agahenye ndetse bakagira amahoro mu gihe M23 yaba yemerewe kugira ikimeze nka leta yayo, mu gihe ariko Tshisekedi we ibi atabikozwa. Nyamara bati ibi arabyemera ku kibi ni kiza kuko asa naho nta mahitamo afite. Bati se ko none yatsinzwe ku bijyanye n'urugamba ndetse akaba yaramaze no gutsindwa mu bya politiki na diplomasi, iki gisigaye kugira ngo Tshisekedi yemere ko yaza gutanga amahoro maze M23 ikaza kugira icyitwa Kivu Republique cyangwa se Volcano Republique nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga. Ubu tuvugana haravugwa igisa naho ari imyanzuro ya nyuma iri kugerageza gufatwa kugira ngo benshi basobanukirwe ibijyanye n'ibyo Tshisekedi yakomeje kugenda acamwa amarenga byo gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira ngo bimuhe abasirikare ndetse n'ibikoresho by'ubutasi azifashisha mu kurwanya M23. Nyamara uru rugamba amaze hafi imyaka 2 irenga arwana, bisa naho rwamunaniye. Kuri ubu rero igishoboka benshi baravuga neza ko ari ukuza kugaburamo maze bamwe bakagira igice cyabo abandi cyabo, maze akazarebwa ushobora kongera kwendereza mu gihe haba hari Kivu Republique, leta yigenga M23 ndetse hari na DRC cyangwa se Kongo isanzwe nk'uko bigaragazwa, maze uzagerageza kuba yakongera gushotora ndetse ashoza intambara kari we uzafatwa nk'agashoza ntambara ndetse akaba ashobora kuba yahanwa nk'uko bitangazwa. Ibi rero benshi bavuga neza ko biri kugerageza gushyirwa mu bikorwa ndetse bikomeje kugenda byitambikwa na Tshisekedi ukomeje kugenda anyura ku ruhande akagira ibyo yemerera bamwe mu bashinzwe ibi ngibi, ndetse ariko bimwe bakavuga neza ko n'ubundi finaloma biza kurangira ukuri gutsinze ndetse bikaza kurangira ukuri kubonye ubutabera. Ndetse nk'uko bigenda bivugwa, hakomeje kwibazwa ikibazo cy'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo z'abarundi nazo ari kimwe mu bibazo iki gisirikare cya Kongo gifite ndetse n'ubutaka bwa Kongo muri rusange, kuko izi ngabo z'abarundi zaje kuri ubutaka kuri deal bivugwa neza ko yasinywe hagati ya Tshisekedi ndetse na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ariko ibi byose bikaba byaragiye bisinywa ndetse bikaba bibamo imikoranire ikomeye cyane yo kwica abanyamurenge ndetse n'abandi, nk'uko bitangazwa ko kiriya gice batuyemo bemeranyije ko bazakigira ibirindiro bikomeye by'ingabo by'umutwe mushya bazashinga. Ibi rero byananiwe kugerwaho ndetse ingabo za twirwanaho nazo zikomeza kugenda zirwana kuri gakondo yazo. Kugeza kuri ubu rero haravugwa igisa naho hari ingabo z'abarundi zishobora nazo kuza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Kongo igitaraganya, ndetse hakaba hashobora gukurikirwa n'ibihano bikakaye cyane, bisa nkaho igisoda cy'u Burundi cyakoze ibitandukanye n'ibyo cyari gukora. Abasirikare b'u Burundi ni benshi ndetse M23 nayo mu bubika ifungira imbohe z'intambara ibitse benshi cyane. Ibi nabyo bikaza kuba ibimenyetso bigaragaza neza ko abarundi bahombeye byinshi cyane muri iyi mirwano, akaba rero mpamvu bivugwa neza ko banze kuyivamo, ariko kandi n'ubundi nabo nta mahitamo bafite nk'uko amakuru bigaragaza, mu gihe M23 yamaze kuba igaragaza neza ko mu bijyanye na politiki na diplomasi iba icanye ku maso, itazi iby'urugamba gusa. Ikigamijwe ni amahoro, mu gihe Tshisekedi asa naho ahora ashaka intambara, atifuza kuba aba baturage baza kugira ubwigenge ndetse bakagira amahoro nk'uko bagiye babimusaba mu biganiro byagiye biba mbere, nyamara agakomeza kugenda yinangira umutima akavunira ibiti mu matwi.
Ubuyobozi bwa AFC M23 Alliance Fleuve Congo bwongeye kugaragaza neza ko icyo bifuza ari amahoro y'abaturage, kandi bagaragaza neza ko ibikorwa remezo bakomeje kugenda bakorera abaturage bakomeje kugenda babyishimira bitandukanye n'ibice bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Congo bimaze imyaka irenga 80 nta gashya, nta kintu gisa naho ari igikorwa cy'iterambere kigeramo. Noneho byatangiye kuzamba ku ngoma ya Tshisekedi, aho bivugwa neza ko ibikorwa byose by'iterambere byagezwe ko kuri ubutaka bwa Congo nta na kimwe Tshisekedi yagizemo uruhare, dore ko benshi bavuga neza ko yitwaza ko ari mu ntambara, nyamara akirengagiza neza ko izi ntambara ahanini ari uzigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikomeje kugenda azifata uru rwego ziriho kuri aka kanya. N'amakuru kandi asobanura neza ko ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akomeje kugenda agerageza guca hirya no hino kugira ngo aburizemo imigambi ya M23 irimo yo kugarura amahoro kuri ubu butaka, nyamara bakamwereka neza ko n'ubundi Sinaroma bizarangira ukuri gutsinze nubwo kwatinda. Abaturage batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bo basinyweho n'abarundi ko bagomba kubarimbura. Aba nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Imana ikibashyizeho akaboko ndetse ifatikanyije n'izi ngabo zabo za twirwanaho zikomeje kwandagaza ndetse zikubitira hareba inzego izi ngabo z'abarundi ziyemeje kuza kubagabaho ibitero umunsi ku munsi. Bari baje kwiga umushinga mugari wo kongera imbaraga bahuye n'uruva gusenya korutege y'imodoka, ndetse bigaragara neza ko zari imodoka zirimo abakomeye kuko na ambulance zari inyuma nk'uko byagaragaye. Izi zibashije kuraswa ni drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze M23 ikoresheje ebyiri gusa kugira ngo ibashe gutangira isomo rikomeye cyane. N'iki gitumye izi ngabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Mu by'ukuri ni gute bafashe umugambi wo kuza kuyitere kugira ngo barebe byinshi cyane mu byo bavugurura mu bijyanye n'urugamba, maze bakaza kubikora batizeye ubwirinzi n'umutekano. Ibi byose bisa naho ari amakosa akomeye cyane yakozwe n'izi ngabo z'abarundi zambutse, zisa naho bigaragara neza ko zije kuko zambukiye ku mupaka wa Kavimvira nk'uko amakuru abivuga, ndetse zicungiye umutekano ku buryo bukomeye cyane. Imodoka za gisirikare ziri imbere, izindi nyuma, ambulance inyuma, ndetse na breakdown ishobora kuza kwifashishwa mu gihe haba habaye impanuka. Ibi ni ibigaragaza neza ko bari abasirikare bakomeye cyane nk'uko byagiye bitangazwa. Uribaza ngo byaje kurangira bite ko kugeza ubu ngubu aba basirikare bose nta n'uwo kubara inkuru ivuga neza ko M23 yakoresheje drone ebyiri arizo zibashije kuba zikubita zikahuranya ibirokete nyine kuri izi ngabo, ndetse bivuga neza ko abenshi bamaze gupfa, bihita biteza jam ikomeye cyane hariya neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi bisa naho ari inkuba ikubitiye neza hariya mu mujyi wa Uvira, ariko ikumvikanira Kinshasa na Gitega na Bujumbura. Ibi rero biraza kuba bisa nkaho ari igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika ya Congo, ariko noneho tugeze ku Burundi ho ni igihombo inshuro 3 kuko aba basirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mitego ya M23. Ibi ngibi ntago twabyitambushe kuko ni ugutungurwa gukomeye cyane. Bivugwa neza ko umugambi waruzanye aba basirikare n'ubundi usa naho utigeze ugerwaho na gatoya, kuko imigambi yabo yose yari igamije kuza kureba icyakorwa. Abasirikare bagomba kuza gufata bimwe mu bice bakaza kubyigira inyigo, bakamenya imibare y'abasirikare igomba kubikora, bakamenya uburyo bagomba gukoresha barwana, bakamenya umwanzi ari mu birometero bingahe. Ibi nibyo bari baje gukontorora kugira ngo umunsi w'ejo umubare munini w'abasirikare b'abarundi bivugwa neza ko nabo bazambuka bazaze, maze abakuru ndetse n'abashefu bashinzwe kuba bakontorora bakamenya buri kimwe cyose kiri kuri tere. Abakomandazi bose bari bamaze kuza kugira ngo babone uko bazajya batanga amabwiriza babwira aba basore aho bagomba guca ndetse n'icyo bagomba gukora barageze kuri tere. Ubu rero bisa naho byose bipapanye. Icyo kwibaza ni kimwe, niba kuko aba basirikare b'u Burundi bazaba bacyambutse mu gihe abari baje kubigira inyigo bisa naho byamaze kubananira. Ubu tuvugana twirwanaho isa naho irimo irabyinira ku
igikoma abasore b'abanyamurenge bo muri MRDP basa naho bishimye cyane nyuma y'uko bari bamaze gutangira gushaka imipangu yo kugerageza guhangana n'ibi bitero, nyamara bahanganye n'abari baje kubitegura. Ibi rero bisa naho ari akandi gahenge kongeye kuboneka kuri aba basirikare nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu rero ntago byoroshye na gatoya, bisa nk'aho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi nkuru yamugezeho, ariko ntiyaza kumushimisha na gatoya kuko benshi bagaragaza neza ko uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo nawe afite ibibazo byinshi cyane bimwugarije bikomeje kugenda byisukiranya. Abasirikare be bacitse intege ku rwego rwa nyuma, bisa naho abenshi bamaze gutatana. Ubwo turavuga bari ku mirongo y'imbere ku rugamba hariya mu bice biri kuberamo imirwano, by'umwihariko ubwo turi kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo. Aba Barundi nabo bari baje gutanga umusada, basa naho bakubiswe n'inkuba. Ibi byose biragenda bigaragaza neza ko Tshisekedi icyo yageragezaga gukora cyose gisa naho kitari kumuhira. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo asa naho afite inyatsi. Ubu tuvugana rero umugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nawe afite byinshi byo gusobanura uko abasirikare bakuru aribo batangiye gupfa kuri uru rugamba. Ati ni gute mwafashe umwanzuro wo kohereza aba basirikare batacungiwe umutekano mu bijyanye n'ikirere, mubizi neza ko M23 bifite amakuru ya buri kimwe. Aba rero ngo ntibatekerezaga ko M23 izakugera ubwo ishobora